Šta radim? Prebacujem muziku na kompu 4 ujutro. Carl Johnson. Vidimo šta radi poznati papagaj. Ćao. Ćao. Majstore, slušajte zvukove. Jučer sam kosio travu. Vidite kako je pokošena. Profesionalac, bre. Još se vidi mesec. Pića. Biraj. Vidite ljudi, ovo je moj auto. Ja sam ga platio. Kemija. Olovka. Još jedna. Pernica. Janac. Ovo je pored mene. Vratio sam se kući. Hvala što ste pogledali klip do kraja. Ako vam se svidio, subscribe-ite se na naš kanal za još novih klipova. Lajkujte ovaj klip. I naravno, ako vam se klip nije svidio, u komentarima napišite zbog čega da to možemo da ispravimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Postani pravi profesionalac.